Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuğanдар, mına biz Leylek rayonuna, Leylek Sülüktün Moldolları degen dolborun alqağında kelgenbiz. Leylek rayonu Aksu ayыл ökmötü Jesken ayılı. Jezinkeni degen, şol Jesken ayılı degen meşitke ayılga keldik, Jesken ayılı. Bul ayılda 1903 жылкы meşit bar eken. Oşolukta keyin orustardын убагында бул сыкылат болуп калган дейт. Кийин кичине анча-мынча жери оңдолуп тур. Ошол мешит бул жерде эметип турат. Hicri жыл менен 1324 жыл деп турат. Бул жерде ошол эмесин дагы жазып коюптур, усталардын аттарын да жазып коюптур. Бул ошол 120 жылдан ашык мечит. Эми карасаңдар, ушунчалык баягы önce bir tizip çıkanda bir koğuzdop. Buna bul ustumdar. Kança жылдык bular şu 120 жылдан aşıp ketken. Sırtlarına bir tartıp koyalı. Hem oşol baştaki kurulgan vaktagısı da. Oşo temirler menen ustumdar menen berki karmatkan jerler eken, temirler menen bir-birine. Baştaki eşik uşul bolgan eken. Keyin анан бул жаңы эшикти койгон окшойт. Бул жаңы эшиктер да бул башкача да, бул эски жаңы эшик болуп турат. Реставрацияланганда, кайра оңдогондо ошол эшикти койгон экен. Негизи өзүнүн эшиги ошол экен баштапкы.